hapung hatai baiklai IPFT tipraleni khorang tisawi hapang slai rilaimani CPIF no phiaba 2018 ni o salano IPFT ni phan beraikhe karak kongmani yakulo a jora rogono tini jora kisa hamyani bagi IPFT ni phan komiwi thangmani nukjakma bai haina hai tabuk dal bidal pati yakalaeno IPFT ni bana romlaimani umhaikeno mangpli kasawi phaika jora phaikeno tiprasarok ni chongmari khajak tongmani o chongmari titi edisi hapangni chongmari tabuk ganarek ongui phaika tabuk khaina hai IPFT ni bana romlaimani nukjakha o IPFT ni bana romnairok bo patino Yakarwi tini IPFT ni bana rom Ratisa IPFT ni bisingtino tiduljak tinini ojoyening panda o jagawa lukurok dal bidal pati Yakarwi phainai 32 family 112 voter tini IPFT ni bana romnai lukurok tinini o bana romnai lukurok ongkha Russiabari kami amchani lukurok no tini IPFT ni bana romani mangpli kasawi phaika IPFT ni bana romnai lukurok tini sawi khanarika tamni bagai IPFT ni bana romphaini ni nangkha obono sawi khanarika borok taiwaisa jeng tabuk tipraleni khorang kotor khai hayakeba choba kotor khai no ongkharnai haini bagai no jeng IPFT ni bana romphaini ni nangkha hini sawi khanarika kaisa regional conference ni bisingte kaisa programo jong dal bidal bodol Yakarwi 32 family ni 112 voter chini party IPFT o join registry ni jong borno khabai kubai lamsabai party o yasak sona harka asa khayo jong buskang dino ebo kwbangma chini tipralen ni chobo chobana bagai khainai o jagani jong debo khobor mano debo chomai korungoi tongo chini tipralen no chini paithakni chini tiprasani thangnani lama abono kuchawi no joto borok chini party o khainai sudu chini roisona to simiya tinin dino kubungma jaga program to o jaga go jong social media to mo to je chini party o join ritong angke ang party IPFT central committee dorok theke tini jara chini bodolo khainai bongno chungjoto no hakupur baike lamsogoi naharo हामबाय दिनै एक्चुअली खूब दिनै दंफामानि साल पार्टी IPFT दिनै घंटा दैसा डिविजन खबजा अब जगबंधु रिजनल कमिटी अब दिनै 3 बारनि कायसा रिजनल कमिटी जों खाजाकमानि सालसानि जे कनफारेन्स ओ कनफारेन्सआव दिनै प्राय 36 फेमिलिनि 120 भोटार ब्रक जोंनि पार्टी IPFT दिप्लारना हामसोलै फायका एका अनेके चंखना बो दलनि फायका एक्चुअली विशेष खलायो जगबंधु एलाकाव आगिनि जे आइन पिटि खलायनाय आनि अको ताको अकरा गयानन्द रियां बिनि नेतृत्वे दिनै दिनै तिप्रालेन हामजाखै दिनै तिप्रालेन दाबिना हामजाखै IPFT पार्टीयाव बजुगदान फायदों के बेलायनो हामबाय खाथिनि ताकुनो के दिनै जे दिनै रिजनल कमिटी जगबंधु IPFT रिजनल कमिटी सालसानि जे कनफारेन्सआव थायो दिनै जोगदान खालामनायनि बागै बेलाय हामबाय कारण दिनै तिप्रालेन जे IPFT नि एकटा डिमान्ड अब एक्चुअली आमु तुरुक खायनो हाय बरक सिसाखा जे अब सारा दिनै बागै आरो कुनु गुरै जों अनेक रिजनल पार्टी दङ थानचा होननाय कारण थानचा माने दङबा কক बाक्सा कारण ताबो त्रिपुरा सारक साइमानका विभिन्न राजनीति विभिन्न भावे जन पलिसि खालाय विभिन्न दाबि न इस्यु खालाय माने परे ताबो तुरुक बुजिखा अब थगाब बाजि एकमात्र IPFT नि डिमान्ड अब तिप्रालेन ओ डिमान्ड न खूब चाजागै ताबो विभिन्न दल Yakarwi विशेष खालाय आइन पिटि आं साखा दासिमबो बर' Yakarwi जों दल फायमानबाय बेलाय हामबाय दुगो दिनैनि ए कनफारेन्सनि मायदुम जतन खुलुमका थेंक इउ